Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрөрмандар, урматтуу Жарнама Кейджи каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Бишкек шаарындагы Рио Уна базарындагы эң кымбат баадагы унааларды тартып жатабыз. Анда эмесе биз мына ушул унааларды тартып баштай берели. Биз бул жагын бүттүк. Анда эмесе бул кийинки чыгарыштар. Lexus RX унасынан баштайлы. Серебристый түстө. Дөңгөлөктөрү кышкы. Lexus RX 350 2010 жылғы телефон номері мына ушул номерде. Ички салондор кожин салон. Subaru Outback унасы. Бизде заряд бир аз азыраак, ошондуктан заряд түгөнүп калгыч чейин тезирээк тартканга аракет кылайлы, көбүрөөк тартканга. Ошондуктан биз баасын жана номерлерин гана тартмакчыбыз бул чыгарыштарда. Мына ушул номерлерде 2016 жылкы бул Toyota Segua унасы. Баасы $29.000 экен. Телефон номерлери мына ушул номерлерде. Жылы 2000 кача дейт, 2010 жылкы экен. Бул да ак түстөгү Toyota Segua унасы. Белый жемчуг, дөңгөлөктөрү кышкы, дискалар титан. 2007 жылкы экен. 4 ВД дейт. Катбалаңдан тең тартат. 2008 жылкы. Мына ушул номерде телефон номер. Ички салондор кожин салон. Lexus 570. Дөңгөлөктөрү кышкы. Баасы $31.000 дейт. Телефон номерлери мына ушул номерлерде. Toyota Camry унасы, белый жемчуг, ак түстө, дөңгөлөктөрү кышкы, дискалар титан. Телефон номерлери мына ушул номерде. Ички салондор кара түстө, кожин салон. Toyota Land Cruiser 200 унасы. Коробка автомат 2016 жылга. Объем 4.6 дейт. Баста көрүнөт телефон номери мына ушул номерде. Ички салондор күрөң түстөгү кожин салон. Бул Lexus ES 300 унасы. $2014 жылкы. Баасы $19.500. Телефон номери мына ушул номерлерде. Алхамдулилlah. Lexus Toyota Land Cruiser 200 унасы. 200 дейт. Land Cruiser 200 2013 жылкы. Баасы $32.000. Телефон номери мына ушул номерде 0708 01 51 32. Ички салондор кожин салон. Ичи аябагында кенен уна экен. Мына бул жерден да мында тартып койсок болот. Lexus GX 470. Ак түстө, белый жемчуг. $470 дейт. Бул жерде телефон номери 0900 менен 51 90 00. Баасы да көрүнөт экен. Бул катарда дагы унааларды тартып өтүп кетели. Lexus RX уналары. Буларды татканбыз.
Ошол унаны тартайлы. Серебристегі Lexus RX 400 унасы 2007 жылғы, объемы 3, бағасы $15.500 дейді. Телефон номерлері мына шу номерлерде 0559 09 77 88. Ақ түстегі Lexus LX 570 унасы. Бағасы $53.000 екен. Телефон номері 0552 44 48 87. Mercedes-Benz унасы. Mercedes-Benz 222 кузов 82 пробег 82.000 километр жүрген 2013 жылғы, объем 4.7, бағасы $42.000. Телефон номері 0552 44 48 87. Lexus LX 570 унасы. Апыларды тарттық. Машинаны тартарайық біз. Lexus LX 570. Бағасы $48.000. Телефон номерлері мына шу номерде, қара түстегі кожин салон. Lexus GX 470 2008 жылғы, бағасы $22.800. Телефон номері мына шу номерде 0708 01 51 32 дейді. Mercedes-Benz GL 500 унасы. Басы $35.500. Телефон номері мына шу номерде, коробка автомат. Lexus GX 470 унасы 2008 жылғы, басы $24.700. Телефон номері мына шу номерде. Land Cruiser 200 унасы Toyota. Басы договорына телефон номері 0708 42 33 58. Lexus GX 470 автомат, басы $25.200. Телефон номерлері мына шу номерлерде. Мокрый асфальт түсінігі Lexus RX 300 унасы. Lexus RX 300 2004 жылғы, Европейс 4WD, басы $12.100 дейді. Телефон номері мына шу номерде. Ішкі салондар молочный түстегі кожин салон. Mercedes-Benz AMG дейді. Баклажан түсінді. Дөңгелектер қышқы. E500 дейді. E-класс 500. Объем 5 дейді. Басы $7.700. Телефон номері 0707 61 66 66. Ішкі салондар кожин, қара түстегі кожин салон. Toyota Camry унасы қара түсті. Мына көптен бері тұрады екен, шаң басып кетті үстілерін. 2017 жылғы
$21.700 дейді. Телефон номері 0700 09 22 92. Япониядан келіп тұр. Японец дейді.